Father, we thank you, we praise you, we worship you, we say you are good God and you are righteous God. We thank you so much for the people that are before you. We thank you so much for the people who are in this service. We thank you so much for the people who are following up this service online. As we speak to them, oh Lord. As you heal people who are here, heal also people who are following us online. As you are answering our prayers, answer the prayers of those people who are following us, oh Lord. Come and be with us in this word. Come and bless us in your word. Come and teach us through your word. In the name of Jesus. Amen. Amen. And those are his names for those who do not know him. He's one of the pastors in this church. So I want to tell you that I'm so much pleased to share with you the word of God. We are going to take a reading in the book of Romans. Romans chapter 8 verse 26 to 37. Romans chapter 8 26 to 27. Uko ni kumuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe n'udusabira atunira iminiho itavugwa kandi arondora imitima azi ibyo umwuka atekereza kuko umwuka asabira bera kuko Imana bishaka. Amen. So ijambo ry'Imana, we have read the word of God that says that is how the Spirit helps us in our weakness, because we don't know how to pray well. But the Holy Spirit himself, he is the one who intercedes for us. He intercedes for us in a way that is not urgent. He intercedes for us. He is the only one who intercedes for us. He is the one who can pray with us. I am talking about 6 points that happen when we are being prayed for or interceded for by the Holy Spirit. We are in the prayers of 21 days where we are praying as we are fasting. But I want to give you good news. You are not praying alone. You are not praying alone. Praying with the Holy Spirit, it gives you someone that you have to pray with. You are not only praying with your husband or with your wife. You are not only praying with the church, but instead the word we have read, it says that we pray together with the Holy Spirit. So in these 5 ways that the Holy Spirit helps us is, he is with us in prayers. He can be with us when we are praying. We are not alone. I want to explain to you this very well. There is God the Father, there is God the Son, and God the Holy Spirit. Now then, while we are praying to the God our Father, there comes God the Holy Spirit. He comes to come and be with you in prayers. Amen. While we are praying to God,
Iyo turimo gusenga, while we are praying, tubana n'Imana, we are together with God, kugira ngo tubashe gusenga Imana. so that we may be able to pray to God. Iyo turimo gushaka Imana, While we are seeking God, tubana n'Imana, we are together with God, turimo gushaka Imana. while seeking Him. Kuko hari Imana Data, There is God the Father, hari Imana Mwana, there is God the Son, hari Imana Mwuka and Wera. God the Holy Spirit. Iyo urimo gusenga Imana Data, When you are praying to God the Father, uba uri kumwe n'Imana Mwuka Wera, you are together with God the Holy Spirit, kugira ngo amasengesho yawe so that your prayers abashe kumvwa n'Imana Data. should be heard by God the Father. Yes. Ndasubiramo. I repeat this. Ntabwo wasenga wenyine, You cannot pray alone. ntabwo wasenga n'umuryango wawe wenyine, You can't pray with your family alone, ngo bigere ku Mana neza. so that that prayer may reach to God. Impamvu yagaragaye, The reason has been shown ngo kuko turi abanyantege, because we are weak. byatumye Imana yitwa Mwuka Wera Let God the Holy Spirit aza kugufasha to gusenga, come and help us in kugira prayer, ngo bigere ku Mana so Data. that our prayer should reach God our Father. Nta munyambaraga uhari wo kuvuga ibintu byumvikana imbere y'Imana. There is no one who is strong who can speak out the right things before God. Nta muhanga uhari wo kuvuga ibintu bigera imbere y'Imana neza. There is no expert that is there who can speak out things that are right to reach God. Biravuze ngo kuko turi abanyantege, The Bible says because we are weak, ngo bituma Imana Mwuka Wera aza it lets God the Holy Spirit to come down akadufasha kwinginga Imana. and helps us to intercede and pray to Ngo God. kuko turi abanyantege, Because we are weak. ndagira ngo mbwire abanyantege igihe turi kumwe, I want to tell the fellow ngo weak turi men that kumwe n'Imana y'imbaraga, you are together with the God of power. kumwe n'Imana You y'imbaraga, are together with the God of power. kugera ku Mana y'imbaraga. You are together with the God of power. Turi abanyantege, We are people of bari weakness kumwe n'Imana y'imbaraga, who is together with the powerful ibasha God. kugeza ku Mana y'imbaraga. And take us connected to the powerful God. Turi kumwe n'Imana idusenga, We are together with the God who knows how to pray. ibasha kugeza ku Mana isubiza. Who can take us to God who gives answers. Iyo dusenga Imana, When we are praying, tuba dusenga Imana, we are praying turi kumwe n'Imana, together with God, kandi Imana yiteguye and the God is ready kutuvuganira imbere y'Imana. to speak to us before God. Ndagira ngo mbwire buri muntu wese hano, I want to tell everyone that is here, ngo humura, take heart, humura, don't be discouraged, hamagara Imana, hold on to God, bwira Imana, tell God, tekereza Imana, tell God everything, kuko ntabwo uri wenyine, because you are not alone. uri kumwe n'Imana, You are together with God, izi byawe who byose. knows all your concerns. Icya mbere, Thirdly, tubana nawe mu masengesho, we are together with God in prayer, yo gusenga Imana. and Tubana n'Imana mu masengesho dusenga Imana. we are together with God in prayers while we are praying to God. Icya kabiri, The second thing, dusenga Imana no kudusengera nayo ubwayo. we pray to God who is also interceding for us. Ariko icyampa ari mwebwe ari n'abamwicara tukumva icyo urimo kuvuga. How I wish I want you to feel what I'm speaking out and get it. Dusenga Imana Data, We pray to God our turi Father, kumwe n'Imana Mwuka Wera, together with the God the Holy kugira Spirit, ngo amasengesho yacu y'abanyantege so that our prayers of the abashe weak kugera ku Mana Data. are sent to God our Father. Ni ukuvuga ngo turi kumwe n'Imana, That means we are together with God, turimo kugera ku Mana. and He helps us to reach God. Turi mu cyumba We are in a closet dushaka Imana, seeking God, ariko turi kumwe n'Imana. but we are together with God. Twaje gushaka Imana hano, We have come to see God from ariko here, turi kumwe n'Imana. but we are together with God. Imana yaje kubana natwe God came to be with us kugira ngo tuzabashe kubana n'Imana. so that we may be able to be with Him. Imana yaje gusengana natwe God is sent to come and pray with kugira us ngo tuzabashe
Mu gice cya 16 in chapter 16 n'umurongo wa 20 and verse 20, yaravuze ngo inshuti zanjye ziraniye cyangwa se ziramubye. he said, my friends are mocking me, ngo ibyigisho byanjye birimo kurira Imana but my eye is shedding tears before the Lord. Imana igiye kumpagararira iburanira uyiburanyaho cyangwa se uyirega. And that God is going to stand and defend the one who is accusing him, who is reporting him. Imana yacu Our God, iburanira abantu he can defend people ku Mana before God, kandi twarezima. and yet we have presented a case to God. Yubu yabonye ko abantu batumva ibiba ku buzima bwe. Job said that people do not understand what is happening unto his life. Kuko bamubwiraga yuko ibimubaho byose biterwa n'ibyaha bye. They were telling him that what is happening unto him is because of how he was Ibimubaho not righteous. biterwa no kudakiranuka kwe. That what was happening to him is because he was not righteous. Niyo mpamvu umeze gutyo. And that is why you're like that. Niyo mpamvu usa gutyo. That is why you look like that. Aravuga ngo ndashima Imana yanjye. He said that if that's too much, Yubu yahagurukiye kumburanira kundega. he has stood up to defend me before my accusers. Imana imukura urukundo. God loves you the kind of love, Aho yiteguye kukuvuganira ku Mana. to the extent that he is ready to defend me before the Lord. Imana iri muri ubwo buryo butatu. God did not three ways. Hari Imana Data. There is God our Father. Ariko hari n'Imana Mwuka There Wera. is even God the Holy Spirit. Ariko hari n'Imana Mwana. There is also God the Son. Imana Mwana God the Son. yadupfiriye He died for us. kugira ngo tugirane ubumwe n'Imana. For us to have a communion with Ariko God. Imana Mwuka Wera But God the Holy Spirit, yaraje kugira ngo adufashe he came to help us kugira ngo tuzabane n'Imana. so that we may live with God for our eternity. Reka nkubwire, I want to tell you, ntabwo uri wenyine. you are not alone. Uri kumwe n'umufasha. You are together with a Ari helper Umwuka who Wera. is the Holy Spirit. Aragufasha He amasengesho. helps you in your prayers. Arakuzi. He knows you. Aragusobanukira. He understands you. Akwitayeho. He cares about you. Bari gukora amasengesho. Let's start with God. Aragusobanukira. He understands you very well. Yubu aravuga ngo rero Job said now, arasobanukira. he knows me very well. Kandi yamaze guhaguruka. And he has rose up. Arimo kuburana. He is defending me. Arimo kuburanira He is defending me. uwayireze. He is defending someone who sent and accused before him. Imana God, irimo kuburanira God is defending, uwayireze. is judging someone who reported him. Imana God, irimo gusabira God is interceding, uwayisabye. the one who asked him. Imana God yohereje Imana Mwuka Wera has sent on the Holy kugira Spirit ngo yingingire umuhungu to come and intercede for that gentleman and that God, kuko atazi uburyo bwo gusenga neza. because they don't know that we have to pray well. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga tukarira. Sometimes we scream out louder. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuza induru. Sometimes we cry out Rimwe louder. na rimwe hari igihe dutera ibigendere. Sometimes we kick the chairs. Rimwe na rimwe hari igihe tugenda tukata ibintu mu nzira. Sometimes we break and demolish. Rimwe na rimwe hari igihe dukandagira tukadiha. Sometimes we smash and demolish. Umwuka Wera wenyine But the Holy Spirit ubasha alone, gusobanukira ibyo bintu. who can understand that, Yarangiza akabizamura imbere y'Imana. presents them Yarangiza agasobanura ibyo ari byo. and explains what it means. Ntabwo turi twenyine muri aya masengesho. We are not alone in His prayers. Aradusobanukira. He understands us. Azi bya bindi twibwira. He knows all what we wish for. Abantu bashobora kuba batabizi neza. People may not be knowing them well. Hari ibyo bazi, hari ibyo batazi. They know them so some and they don't know some things. Uwitwa Hana But the woman called Hannah, yari afite agahinda gakomeye cyane. she had a great pain. Yari amaze imyaka n'imyaka atabyara. She had spent many years barren. Arangije afata igihe cyo gushaka Imana. And then she got time to see God. Ariko ari mu nzu arimo gusenga. As he was in the house praying, Ngo ntabwo yavugaga ngo ijwi risohoke. she couldn't speak out words. Ahubwo yavugiraga mu mutima. She was just praying inside her heart. Yagenderaga mu mwari wo kumangana gusa. She was just shaking the mouth but not Ntabwo utterance of yasobanuraga the word.
The house was just shaking. Ihari ari mu rusengero amureba. Emmanuel was in the temple watching over her. Aramubwira ngo yewe umugore we. He told him, you woman, uzageza isingwe ryawe. for how long will you spend in your drunkenness? uzageza isingwe ryawe. For how long will you spend in your drunkenness? uzageza yo gutumwe. How long will you remain in that craziness? aramubwira ngo mwami wanjye cyangwa se mutware wanjye nagira ngo mubwire ngo ntabwo nasinze. She replied to him, my master, I want to let you know that I'm not drunkard. Ni umukobwa w'umutima. I am a good girl. ahubwo nuko ndi umunyabibazo. But the problem is I have many problems. Ni umukobwa w'umutima. I am someone of a district. ahubwo nuko mfite agahinda. The problem is that I have pain. Ni umuhungu w'umutima. I am a man of district. ahubwo nuko mfite agahinda. But the problem is I have pain. Ni umumama w'umutima. I am a woman of district. ahubwo nuko mfite But the agahinda. problem is I have pain. ntabwo I nasinze. am not drunk. ibyo navuze byose Whatever I say, nabitewe n'agahinda. because of the pain I have. abantu bashobora gusobanukirwa. People may not understand. ariko hari impamvu But bisobanukiwe. God is hari good. impamvu y'ibyasinze. hari impamvu y'ibyasinze. ari umukobwa w'umupfapfa. There is God who knows that you are not an aho innocent man. urabizi ko ufite agahinda. There is a man who knows you have pain. hari imana ituzi. There is God who knows hari us. imana There ibisobanukiwe. is God who understands hari everything. imana iturongora. God who can settle our hearts. twishime. That is why we have to thank Him. aravuga ngo ntabwo uri umupfapfa. He says, you are not a foolish woman. hari igihe tuba turimo gusenga. Sometimes we pray, turimo kuvuga ngo ndasenya saying, ndakura I am ndakura hasi. breaking, I'm smashing, I'm demolishing. utureba uramutse arasenya. And the one who sees us, what is he breaking? ndasenya I am breaking down, I am putting down, ndatwika I am burning, ndubaka I am planting, ndasakaye I am roofing. maze finishing. ukura kagase uyu muntu arakeye arubatse arasakaye You akoze are finishing. breaking, you're destroying, you're building, you're planting, you're roofing. uyu mugore ntabwo yasinze. Is that this woman drunk? ntabwo yasinze She is not drunk, ahubwo uko dushoboye kubivuga. but she cannot be able to express what she umugabo has. rero The Holy Spirit, ashyigarira ku mana he goes to Father God akavuga ngo umuryango arimo kurimburanya ikibanza cye. and says that she has been hanyuma yararimo gusiza clearing the lands. burya yubakaga inzu She was granting, she was building a house, yasakaye she was roofing, yakoze finishing she has done a finishing. n'ibyo yagusaba. That is what she was asking from you. abakubona And people who see, bazi ko wasaze. they know you are crazy. ariko imana iriya But God, ntabwo uzi ko wasaze. He knows that you are not crazy. hari ibintu There are some things utasobanurira abantu you cannot explain to people, ariko wowe n'imana yawe but you together with your God, urayasobanura. you can understand what they mean. azi ibyo ushaka He knows what you need. ariko azi n'ibyo ukeneye. He knows what you need. hari igihe dusaba rero dushaka ibintu runaka Sometimes we pray as we ask for some things, imana ikora ibyo dukeneye. and God gives us what we need. turi kumwe n'imana We are together with God muri aya masengesho in these prayers kugira ngo tuzabashe so that we may be able kubana n'imana. to be with God. igikurikiraho The second thing, muri ubwo buzima bwawe bwose in that life that you're in, muri uku kudasobanura ibintu bwose in that way that you cannot be able to explain all your concerns, imana igukunda urukundo God loves you a kind of love rwaho to the extent isubiza ibyo wayibwiye He answers what you have yarangiza asked for, igakomeza and then He calls you igasubiza n'ibyo utavuze. and answers what you have even asked for. hari ibyo tubwira ingenzi, There are some things we tell the hari ibyo intercessors, tubwira abashumba, some other things we tell to the hari ibyo pastors, tubwira abakozi bakorana natwe, other things we tell to our workmates. hari ibyo tubwira ababyeyi bacu, There are some things we tell to our hari parents. ibyo tubwira abagore n'inshuti There zacu, are even some things we tell to hari our ibyo tubwira friends abagabo n'inshuti zacu, and some our friends. ariko hari n'ibyo tutavuga. And there are other things we don't speak out. hari n'ibyo tuvuga turi mu masengesho
ntabwo uri imbere y'umuntu kumva ubusa. You are not before someone who's listening for Uri imbere nothing. y'Imana ishobora byose. You are before the Almighty Uri God. imbere y'Imana igukunda. You are before the Lord who loves Imbere you. y'Imana ikwitayeho. You are before the Lord who cares Imbere about y'Imana itazaguhana. you. You are before the Lord who never lets you Imbere down. y'Imana You are before God yiteguye kubana nawe. who is ready to be with Kugira you. ngo uzabashe kubana So nawe. now today be able to be with Him. Ntabwo tuba hano ku isi We are not living in this world dutegereje kuzabana n'Imana mu ijuru. waiting to see to be with God in heaven, Ahubwo tubana n'Imana hano ku isi but we are together with God here kugira ngo uzadushoboze kubana nawe mu so ijuru. that we shall be able to be with Him in heaven. Tubana n'Imana mu masengesho We live with God in prayer kugira ngo tubashe guhabwa ibyo dusaba. so that we are able to be given what we ask for. Kuko turi abanyantege. Because we are weak. Muri ya marira yawe In your cries, Imana iri kumwe nawe. God is with you. Subira ikindi kintu kindi cya gatatu cya gatanu ntabwo kugenda ariko ikindi gikurikiraho nuko ikindi gikurikiraho nuko ari ibyo twavuze agasobanura Imana asobanura Imana ibiryo cya gatanu adusengera uko Imana ishaka urwambaza ukuntu Imana ishaka uko dusenga umwuka dusengera uko Imana ishaka igikurikiraho kindi afata amarira yacu akayashyira mu macupa ntabwo amarira yawe atakara Your tears do not fall down. ntabwo amarira yawe ari amarira y'agaciro gakeya Your tears are not useless. soma Zaburi ya 5 na kangahe Zaburi ya 5 na gatandatu n'urwabo na cumi na rimwe Psalms 56. amarira yawe Imana yaha agaciro God values your tears. amarira yawe Imana irayazi God knows your tears. izi biri mu marira yawe He knows what is in those tears. ari abayatembesha agaruka mu nda ari abayatembesha asohoka hanze amarira yawe arazwi Your tears are known by God. soma mumve ese gukiranirwa kwabo kuzabakirisha mana tsinda amahanga hasi n'umujinya wawe ubara kurora mu gatara kwanjye ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Imana ni umukozi w'umuhanga. God is a mighty God. He is a good one. Ku rwego rw'aho amarira urira To the extent that the tears that you kubera shed abana bawe, because of your children, kubera umuryango wawe, because of your family, kubera imibereho yawe, because of your situation, kubera ubushomeri, because of being a ayo marira job, urira kubera, those tears that ayo you marira shed, kubera, those tears, reka mubabwire mwebwe, I want to tell you, yewe n'abandi bakurikirana, even those other people that follow you, ngo ayo marira yawe that those tears, ntugire ngo atemberera rangiye, don't think that I just flow ntugire ngo ari like this. umutemberera rangiye. Don't think that it is done. Imana irayazi God knows the number. kandi yiteguye kugusubiza. He is ready to answer you. Imana God ifite ubushobozi has the power, bwo kureba amarira yawe the authority of seeing your tears ikareba ibyo ukeneye. and knows what you need. Ifite ubushobozi He has the authority. bwo kumenya ibikuriza. He knows to know what is making you weak. Ifite ubushobozi He has that power bwo kumenya umubabaro wawe. of understanding your pain. Ubushobozi He has the power bwo kugusubiza. to answer you. Nuko Eli asubiza hano. Eli answered to Agiye Imana ikugirire. go and may God give you what you have asked him. Ndavuga ngo Imana ikugirire ibyo usaba I nawe. am telling you, may God give you what you have asked him. May God answer you. Imana ikure nawe. May God give you as well. Imana igusubize. May God answer us. Imana ikumve. May God heal you. Imana yumve kurira May kwawe. God heal your cries. Imana igutabare. May God save you. May He deliver you. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Imana igutabare. May God help you. Imana itugirire neza. May God save you. May He do good to you. Imana yacu Our God, mureke dushimire mwene data yamubwire ngo amarira yawe I want to tell you that your tears n'agahinda kawe and your pain, umugabo ashobora kuba atakazi your husband may not be knowing n'umugore it, ashobora kuba your atakazi wife may not be knowing it, ariko Imana iza
akarengane. But God knows all your pain. Uwitwa Elkana, The man Elkan, umugabo wa Ana, the husband to Hannah, yaramubwiye ngo ariko urarizwa n'iki? he asked her, why are you crying? What is making you trouble? What is having you pain? Ese simurutira abahungu 10? Am I not more than what is to you? Iki gitumurira. Why are you crying so hard? Ariko byari mu gihe But it was the right time. yari afite abandi bana kuri Penina. He had other children from Penina. Urumva rero ntabwo yari azi umubabaro wa Hana. He did not understand the pain of his wife. Ni Imana yonyine. It is only God who knows your pain. Ni Imana It yonyine. is only God who understands your pain. Ni Imana It yonyine. is only God Ubasha kumenya amarira who yawe. can understand your Ni tears. Imana It yonyine. is only God Izi ko ukeneye promotion. who knows that you need to be Ni promoted. Imana It yonyine. is only God Izi ko ukeneye akazi. who knows that you need a job. Ni Imana It yonyine. is only God Izi ko ukeneye who umugisha. knows that you need a Ni blessing. Imana It yonyine. is only God Izi who ukeneye. Ni understands. Imana yonyine. It is only God who knows already to save you. Hallelujah. Ni Imana yonyine. Only God Izi ibyaha. who knows all your concerns. Kubera ko mwese uko mbabona aha ngaha. Because as I look at you, all of Nta you, muntu wasobanukirwa ibyaha. there's no one who can understand my concerns. Gute se? How? Reba uko mwambaye. Look the way you're very smart. Look the way you look very nice. You look very Mwakoze nice. gusa neza. Thank you for being so nice. Ariko hari Imana yonyine. But it's only God Ibasha gusobanukirwa. who can understand, who can know you, Ibasha gutabara. who can help you, Ibasha gutwara. who can expand you. Yavanguye Imana. I am saying that it's God. Ubwo dusengana nayo. Because you are praying with Him, Ubwo turi kumwe nayo. because we are together with Him, Iraza kudusubiza. He is going to answer us. Reka soze tuvuga ngo Let me end by saying, ikibazo cyawe your problem ni ikibazo cy'Imana. is a problem to God. Icyifuzo cyawe Your request cyabaye icyifuzo cy'Imana. has become a God's request. Ana arimo gusenga. When Hannah was praying, Yaravuze ngo ma, she said, God, uyu mwana ni umuhungu. if you give me a child, Azaba mu nzira y'iteka ryose. he will dwell in your house forever. Kubera yuko Imana nayo Because God nta mutambyi ari icyo gihe. had no priest by then. Iravuga ngo ndashubije. Say, I have to answer you. Igisubizo cya Hana The answer, the response to Anna, cyabaye igisubizo cy'Imana. it was an answer to God. Ndagira ngo mbaze, I want to ask you, ese ikibazo cyawe your problem, nigisubizwa when it is answered, Imana izabishubijwe? will God be answered? Imana iguha akazi, If God gives you a job, Imana izabikabona. will God have got a job? Imana iguha If amafaranga, God gives you money, Imana izabiyabona. will God give money? Imana ikuzamura, If God raises you and promotes you, Imana izaba izamutse. will God be promoted? Imana ikuzamura, If God raises you high, Imana izazamuka. will God be raised high? Imana ikumenyekanisha, If God makes you known, nawe will uzayimenyekanisha. you make Him known too? Icyifuzo cyawe Your request, kigatuma icyifuzo let cy'Imana. it be God's request. Muri aya masengesho, In these prayers, reka amasengesho yawe let your prayers aba amasengesho y'Imana. be the prayers of God. Ese Imana ikumugisha, God blesses you. abana b'imfubyi bazahabwa umugisha. Will the orphans be blessed? Ese duhabwa umugisha, If you are blessed, abavutse badafite ubuzima bwiza, badafite ubuzima bagomba kuba bafite, ese uzabafasha muri ubwo buzima? will the disciple be able to have that kind of life? Ese Imana ikugirira If neza, God does good to you, nawe uzagira neza abana. He will be good to others. Imana yabwiye Aburahamu, God told Abraham, yabwira ngo Aburahamu, He said, Abraham, uzaguha umugisha, I will bless you. uzaguha umugisha, I will bless you and I will make you a blessing. uzaguha umugisha, You will be a blessing. kandi muri wowe And in you n'amahanga yose azabaho. is where all the nations will be blessed. Uyu munsi wa none Today, ndavuga ngo uhagarare neza. I want to tell you your position where Imana and tell God ureka kino kibazo that this problem, cy'ikibazo cyawe let it be your problem. nigikemuka When it is answered, nawe uzakemura. you will be answered too. Reka mbone akazi, Let me get a job. hari abana bagiye gutabara. There are people that
have children who are going to be saved. reka mbone akazi And then let me get a job. hari abana ngiye gushyira amashuri I am going to take back some children to school. reka mbone akazi Let me get a hari job. abanyarwanda ngiye gushyira mituweli I am going to pay medical insurance to someone. Let me get a hari job. abanyarwanda ngiye gutangira small business There are people that are going to help start up a small business. reka mbone akazi Let me get a job. hari ikintu ngiye gukora mu gihugu There cy'u is Rwanda something that I'm going to do in this country. aho uri mu mahanga hirya no hino When you are in different places, hari ikintu wakora mu gihugu cyawe there is something you can do to your hari country. icyo wakorera abana There is something you can do to hari your icyo children. wakorera abakuru There's something that you hari can icyo do to wakorera them. amaze kugera muri zabukuru There's something that you can do to the old people. wabasha gutangira abantu ama bizinesi You can make some people start up some businesses. icyifuzo cyawe So your request, kiba icyifuzo let be cyawe a request to God. reka imana nigusubize That when God answers you, imana igusubize let it be answered to. ayo mazina y'imana Let God be answered. we gusubizwa wenyine Don't just be answered alone. aho gusubizwa hamwe n'imana Be answered together with God. icyama And we wish tegura gusubizwa hamwe you n'imana to be prepared to be answered together with God. Hallelujah. tegura gusubizwa hamwe n'imana You to get prepared to be answered together with God. mureke dushakire abantu mbere Let us seek jobs for some mureke people. dufashe abantu gutangira Let's help people to start up some mureke business. dufashe abantu gutangira ubuzima Let's help people to start up life. reka icyifuzo cyawe Let your desire kibe icyifuzo cyawe be a God's desire. mureke dufashe abantu gukora ubukwe Let's help people to make weddings. reka icyifuzo cyawe Let's support them. Let your request kibe icyifuzo cy'imana be God's request. mu gihe cyose amasengesho
Reach out to the old people who are not being able to work for themselves. May God bless you. And let your blessing overflow to other people. May God bless you. I am declaring your blessing upon your life. May God bless you. And the blessing that He gives you, let it be a shaken and full blessing. Full blessing. And overflowing blessing to many. In the name of Jesus. Let your word overflow to many Rwandans. Let your treasures overflow to men of God. Let your understanding of God overflow to many people. Let your good emotions overflow to many people. Let your mood overflow to many people. Let us sing on behalf of many people. Let your hearing be able to be heard by many people. Let your answer be an answer to many people. That people are made to think that you're crazy. I want to tell you you're not crazy. You are a man of discipline. You are a woman of discipline. You are a good God. But the problem is you have pain. You have the pain on your heart. Stand up on your feet. You alone. You alone who has that heavy burden. And you need the visitation of God. And say, I need the visitation of God. To be answered by God. I need to see God visiting me. I need to pray together with God. So that I may be answered by Him. Raise your hands up. Raise your hands up. Yes.
Imana y'amahoro. May the God of peace. Gukira kwawe. Your healing. Be gukira kw'Imana. Be a healing to God. Imana y'amahoro. The God of peace. Wakazi. May He give you a job. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha abana bawe. Give a blessing to your children. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha umuryango wawe. Bless your family. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha igihugu cyawe. Bless your country. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha abanyarwanda. Bless your brothers. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha abayobozi bawe. Bless the leaders of our country. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha abayobozi b'Imana. Bless the local leaders. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha abayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Bless the leaders of the top. Imana y'amahoro. May the God of peace. Umugisha igihugu cyawe. Bless our country. Izina In ryawe. the name of Jesus. Ndagiye mubwire. I want to let you know, Nubwo yewe narimo kukureba. though I cannot see you well, Ariko Imana yakureba wowe wicaye mu nzu yawe. but God watches over you when you're seated in your house. Nubwo ntabasha kureba wowe wicaye inyuma. Though I can't understand where you're seated behind, Nubwo ntaganira nawe ngo umenye ibyawe. though I have not had a discussion with you so that I may know your concerns, Njyewe ngira limitation. I have some limitations. Ariko uri imbere y'Imana. But you are before God, Idafite limitation. who has no limitation before Him. Ndagira ngo twakire Imana n'umugisha wayo w'igihugu n'amashyi. Ndagira ngo mbabwire itangazo ryiza. I want to tell you a good announcement. Last Wednesday, I was telling you that you have made us happy and joy. Thank you that you have answered us. We thank you that because of our joy is your joy. Our problems are your problems. And the answers that we are about to get are your answers. We thank you. And we God bless you. And we are glad. abandi bavuze ko mwahawe amazu nta kibazo